Hello friends, tesi haino na pai kaham rifiro tini ni blog ketalo engkai tabu especially ang tu food blog hai tongo nok semane tongo main simen chang drop taisa engkai tabu dipor ni baji kha duita engkai ko kia samura pai tabu lunch break so lunch time tini lunch khalene chang engkai ang tini lunch khaina bagai kaisa special thali order rekha among ka sherwali ni agartala je sherwali tongmani sherwali sweets misti rani nok nongma kana engkai tini o jaga ni special veg thali tin order rekha engkai mo chef special so sing naine tini besek kothonga mo engkai tam man sing hadi sing nailai nai mo ang ti kesna rakha tining na bagai engkai nok nongma kana packaging to belek no thaske hoka borok nai thokke yang nahari yang sijak both side sherwali sweets misti rani engkai faidi jeng tabuk mo nailene emne thali borok piang li hokana hepan ang plate to hek extra jodi nang khangke engkai am sing no fadi jeng sekang unboxing khalenai actually camera हमने करी बाकी no ang phone by na shoot khai tongo camera by like jo khana ni kisa top size ng ngake so fadi sing nailene tabo khulugoi tam tong aro I hope thogana amani price ngkha 360 this is 65 something something no 360 by 365 ni bisingo so 365 টাকা amani price so hari nailene tam manoro so friends amo aske karakang ya kaisa khuluk malia actually nge mo kizige thangchiu kokre chine chamung sing test khanai mo to packet to kon bepar ya ngai mo I think kong khana papor actually oro option phaimani je papor ya ke salad so ang salad chana mo singa papor chana mo singa bagi papor nahaka nong nong makana jeng tabu unboxing khai tongo chine sherwali special veg thali ama chef special veg thali nge faidi mo no tonai puila phar mangkha mo I guess papor ngai engkai mo tongnai side ta beto kai nong numa kana ara yango mok thong gong na ruti mo rep khaijak gamno tongri nai side tarpore chini next engkha yango salad mangkha kaham kok nang blankai salad to pula optional tongmani with this papad engkai tabu to yango salad mangkha papad mangkha engkai phadi yango taitam tong tissue paper tong kaisa kaham kok engkai kaisa spoon tongo ঠিক আছে engkai tabasek jora chengta mangkha papor mangkha oro ruti tarpor yango nini salad yango tongo tissue paper by spoon mose asol thali ko nahari looks friends yang di phone risona oro tam sijak tong sherwali restaurant and fast food thali so mo thali ni packaging so friends finally moka chine sherwali veg thali nok numa khana packaging to belakhe no impressive no tam sanai mone so Farin Island tam man bising tabuk mono biang di kluk nai I think side is ma kluk nai size unga kise bezan no camera bo hol khaina ni plus yang ban unboxing khaina ni so mono ar tonne rishona packaging le markana khai gaisi amotro khai like just sweet packet khaima haike thali rok packet khaijak so belakana nai thoka engkai mokhai chine chamung engkai tabu mono kluk gana seng plastic bare phaijak mo bang ya kasu khuluk manglak so nok tongare kisa ge friends nok numa kana finally plastic ni rep ang khuluka belakhino kostong khuluk nani saijung tamne sane onek tight ke pack khaijak oboge kisa khuluk na kostong kha so finally nok numa kana tam sing reveal khaisinai ko chini special batch thali sherwali ni so phadi nalen tam tongoro mo pula tongo mo I think rice mo to normal rice na I think pulao salamjak rice pulao yango tongo dal engkai yang tongo nini batch mo tam semalia tam ni sabji ek ধরনের sabji nai yang bo batch so jengoro tam sanai dui rokom ni sabji mano mo kaisa mo ka mix batch na oro alu ro ganang tapor onek kisu vegetable nugo mo engkai tam sanai something special kading nai semalia engkai yang tongo nini gulab jamun tongo mo ngai tam jani dud bai sanamjak something like milky I think mo ko singna raita semalia tam jani kha chakha seman chinai engkai yango tekes tam jani mo ki tam semalia chakha seman chinai yango tongo chini pickle so mo nini thale bising am item mano so mo special batch thali engkai chini yango salad tongo tarpor yango tongo ruti yango tongo papad engkai faidi tabu chai nailena test khe nailena engkai friends song dukuna mo bo special ruti ba nahade bisingo thaska samjak ekdom onek kisu mani ganang oro gajar rok ganang tarpore I think bisingo ba stuffing tong na mo I think kong na masala kulcha
jara jang hono bisingo stuffing ganang nini je tandoori ruti o bisingo stuffing ganang masala kulcha ang namo so mo ruti ba special belakhan naithoi dongkha nok naidi okay mo tongo chini papar yes mo hangke papar so jeng tabo chamung chengnai ang semai mo chara chabani chabaya but tini special thali order khaina mo jang bagai order khai tini nok furoka engkai tabo jeng chamung start khainai ge friends tin thali ready nok nungma khana tam sana bagai engkai tabo jeng test khaina lenai tam tong pula tam sai naikranai ani piang bo mana hanai because jeng to tipa sarok piang o chai loi mo thali o cha thok lak mo yang ton nai geseng piang na har chanai chamo so nangalak ulo na nai mui nang photo engkai yang ke suru khaile na puila papar tongo papar test khaina gana bahai papar bo log legano khai rahajak abagai tam sana chapon krak ko na de ekdam quality kaham nangjak barba ship ko saram nai tongkha dibor jora tini lunch khai sat sakao so papor na de papor to tasty nangjak yang tamo chai nai puila foro muruti masala kulcha bahai nono funagan bisingo tam stuffing tong friends na nok numa khana bisingo sabji hairo ganang boro nai mana specially friends na bisingo mui ganang mo alu ganang something like alu paratha with masala means like bisingo alu tongo sabji tongo tapore masala ganang mo sai nen chung puila hade bahai test omne nang numa khana amte haing jak thogo thokpani test kam sajam eko mo nagana khajani but side ni bisi mui kare bisingo gana hade friends auto bisingo stuffings ganang oh my god orang ko tongo kismis tong na hade kismis bo tongo sabji tongo alu tongo bisingo masala kulcha oh kismis bite mano kiza engkai teba thogo masala bo tongo kati bo tongo like combination share na hade friends bite thoka mole masala kulcha ama chana bagai kuno musi nang eta bisingan already stuffings ganang na hade this kazara faidek te mui bang simo jembo sobar kana borok mo somri ronar thaske bah masih go boleh gosai negana sosa buba fresh no kazam logya okay ta phải đi yang sừng thang lên nó thả lên đi cái puila foro mo naon pulau kisa piang on nanai piang o cha thok nai ya segang seng hai nai dengan tam tongo ro mo pulau nong numa kana ro araba kismis tongo tapore motor tongo engkai tapore tai tam tongo ro kismis no motor tapore jira tongo mo pulau फाइदे पुला मसाइ नागिना भाइ सुदो पुलाव सिमिन खाली टेस्ट भाइ नागिना माइ तो काहाम न दामनि बासमति राइस नामो कलक कलक कोसो पुलाव तो पुलाव खानि नर्माल थगो moi जिरा तो गोनां ओंगा काइसे बोगो नों मटन फ्लेवर मानो जाखांगा जों ताइसे बाइट नायनाया न with this kaju kismis motor and jira
Nó một thầu khá là biết bây phần này nào mà tao muối nó chạm một nasi mana ya bên này mà nó tay kẹp tan cái làng sai xuống gì muối tam muối ngọt hẻm ali cái món test cái này cái nào phải đấy một tao test khai thằng Omong keseng na beli mushroom mushroom friends among keseng na mushroom na de thas ke na ram razak mushroom koto chai na taste bahai do tongore friends na de mushroom thoka friends mau mushroom orang giri songjak তারপরে আমি করে আরো তামসানে বাটার দি সংজাক তাবলাহা তেগিসন নাগেনা হাডে আর মাশরুম বড় কয়তে পিস খাঙ্গে yang মাশরুম আং হ্যাপি সাকা 1 2 3 4টা এ বড় 4টা কত পিস নি মাশরুম রো মন আছে মাশরুম একদম কত জাত তেগে চাই নাগেনা খালি mua cái rắc khí cho mất thầu hay nào let's mua tì à cái gì bự nào này nhà bên nào xong ok tao cái gì một test cái này cái na with rice và mushroom nó test bài này cái na Kasih mushroom piece na unta. Mau kasih bite. Rice pulao with mushroom curry. Cái trong muối khỉ á. Ăn cái trong mình bắt đồng sủa. Muối khỉ trong mà hay. Mau kasih mau sosok cái này cái na. Masuk keran kesak tahu teh second bite mushroom curry by rice friends most of the mushroom tapar kaise large piece of mushroom matar let's try this Tapi tadi thoka, I think apa yang berada di dalam moso kesak kemang kai, ini fry kai jak, enggak moso baca kai thogo, moso yo kita kep kyo mui, enggak thogo test to, jeung to tiba sarok moso yo sana rok, enggak, moso baca wai alam nak kita, enggak cabu kai, jeung kari chance kai ne, mau tam kari khá tam sừng môn này sao là nhé. Banyak banyak nih kuningnya. Mau I guess mixed batch paneer. Orang naga na, nawa nono sai tongo. Friends sama ke mixed batch này. Nono makan alu tongo. Tarpore tongo nini gazor tongo alu tongo. Mo beans tongo, long beans. Tarpore tongo matar. Tarpore paneer tongo, paneer to tong, paneer kari. Oh paneer tongo iko paneer piece tongo gam mau kayak mix batch kata paneer gajar matar alu তারপরে long beans মানে সবাই tongo razak jadi mana tes kena gina pula pura tes bahai kali musim saya nagina not bad mau yang thok laka mix batch thok hai si alu bai sobai bai paneer bai bah mosla ekdom thik kom boya bisi boya ekdom pura nog songsam hai kan khá mo moi tu tilia mo khai khub khilia ekdom thik khamo normal te sao nữa
थकामो मैं हामजा खामाखै मिक्स वेज आं सेमोन मिक्स वेज थकनाय आं आगिबो जाजाक शेरवालेनि मिक्स वेज सो मो लाइक अप टू द मार्क गे फ्रेंड्स दाव फादी किसा साइ नेन चिनि माइ बाय पुलाव बाय मिक्स वेज न भाई आं चिनि टेस्ट एक लोगे काम के बोली नाशवाना ठीक से मुई बनानाय मिक्स वेज थका फादी आं जों दाव ट्राइ खालामनाय माइ बाय चिनि पुलाव विथ मिक्स वेज थकामो बो मसम के कमता मस योगिया yang problem kan चिनि yang मस दंग जों मना ताबो वालायनाय oh थका गे फ्रेंड्स मिक्स वेज चाखा थकाम बो ओंका yang tam dong kani item to hemalia segang tam chanangka oh segang mo moi chagana dal chagana friends songre dal che phun gana dal bo something special ngai je to special veg thali ba dal to yang banai malia moi bana sine spoon bai dal ba chim ata thang jak bla chere wale special dal yang nah baje friends mo ke chere wale special thali ni dal amba guess thogana arba moso kasak ganang bla kisa amsono kafi ade ngai tabo test kan lena dal bosang tam tam tongo dalabo dal tongo mo tongo tomater dalo tongo tomater তারপরে মসো ক্রান রিজাক হাদিঙ্গা টেস্ট খাইলে না বাহিং ন বাহিলে মতম খা ও দাল বা থকা মারখাই ন মসো কাইসা রেডি খাবার জাক টেঙ্গै থকা टेस्टी टेस्टी tabuk mo kai ni tam honang ses hinlia mo tam no skang chamai mo de kuting no khajani hemalia mo se kuting thotok je pala mo chai nen skang pade mon nai nen tamo oh piece kotma bla ade mo I think gok na paneer mo I think gok na shahi paneer always sweet ngo paneer ni kota piece or na de ngono numak na fade tam phang tong ade tor mon pas phailia bla mo bede ke nang nai na mo siut keting nai do shahi paneer bai songjak ketikhe oh tu ya normal mui he no bat thokabla flavorful ekdom ngai mo chana ba kisa mais mana na lai nei ai kes kri khable kisa nakha yang ta kisa bodi na lai sang shahi paneer yang ready chajang na bagai segang pura mo chai nei piece mo paneer nong na ble paneer no friends ok ngai aro songjak mo I think dud de songkana ngai mosla ba ekdom perfect jak ta sing bodi chai nei mani ta bhari mo try khanai lena shahi paneer ni piece okay friends shahi paneer khali chai nei man thoka khara bia paneer ba fresh na motamoti mane ka jamro gya so phale tabu try khanai len jeng shahi paneer ni butui chini pulao bai beri bang thanga mai kong thanga kisa kokre ngai sing paneer ber nai ro as piece ko sai mangala khaksa dai na hari friends paneer bai shahi paneer ni bite makan normal chung tama thok dai asek ti basa rok ba mana ko nang gos kre asek mana ko nang mos yogi bia to butui ya
Kau bukan mau normal test. Coli Kharap ya. Next tong mo tam lagi na fade. Oh gosong na bla right. Doyo kita salad jak. I think omo oza kan budit kita yang pai kana. Oh guni tam sana jumat ni borok tu bahai bro. Mo to right bahai jak. Ini kita bahai. Mo piang sa thok lia. Om ba se ban nak sini. Nong nai di. Mo khai right ta. Mau normal motamoti normal right aja mana ngo amte no but kok ngai kisa ro o je tam sanai mui nei bute kisa mixing thaga aba kisa test ham baranga apan choli o nang mano kharap ya kamo ba kaham no mongge pickle ang to personal pickle hamja gya stopang kisa chai na shon no ba gai ma amdane mosek pickle mar normal pickle hai no aro kono special kare normal pickle namo jeng jemon dibo mama hai bazar ni pakhang am de hai no kekhoi mono taw jeng sala chnai last hanggang kai mono chanai last to osanang ki jamoro na pari paikena hanggang nok tongkare ang mo sai from last to te bang sai ma ko nai nang mai te motamoti paikha mo rudi sanai tapore ki jamoi rok sai paisonta rang bagana ble friendsok motamoti pai na chaba kya tabo last item bagi tong shio kya chini ok gulab jamun hangke mono chala chinai tabo hade mo nai na mo to cherwal ni gulab jamun gaham nong nai nong nai di mai chaman pore mo keti ma chakhe blai na aram nango gulab jamun hade friends gulab jamun ekdom size medium size chicken boya kotor boya fadi tabo sik bona side nalai chinai chini gulab jamun special thali ni as ang sama hai as such ekdom soft jak sherwali ni gulab jamun to always na kothok so mobo like tasty no ala bising ekdom soft jak mo normal misi dukan ni misi haya ekdom soft so chai arm na ko markhe kuso nai thoi tong hade gulab jamun ni views gulab jamun off ma chaba kya motamoti nari friends ok pai chaba kya just mo tongmani masala kulsa ama simang kisa bagi tongko mono ulota sinai gangga tai to pai re ba khyang so friends nok timnung makana mo sherwali sweets ni dugan ni special batch thali chef special so ang mo chawi overall to motamoti kaham no but ang kisang ko hema tongka over price high because 365 rupees gangkai like only batch item ara kono chicken rok kare mutton pork to kare badri sherwali to especially nini batch restaurant no happen ta borni non batch branch koloka norok jodi mujung khangkai ambo chai mano non batch ambo maybe buskang video sogo ang order khai non chai phunung nai non batch chicken thali tarpore mutton thali rok gai moto jehetu batch thali ara borok just kaisa masala kulcha tarpore salad papar kaisa gai batch item duita tarpore yang tongo raita yango tongo tei paneer ঠিক আছে বেচ আইটেম tongo tinta hangke dal tongo hangke temon asuk expensive pun dokriyaw jaga hangke I guess I think mo kisa over price angka jodi 365 rupees angka hangkai mo jodi ngong hangkai around 200 অথবা 250 ang tai kisa having khamo price by because taste bo ঠিক আছে normal na asuk kono special emon kono ya brok to jeo ka save special mane something special ঠিক আছে taste to like it's okay kono asuk bishi boya kom boya আমার রেটিং দাবো জোরে রা থাকা আউট অফ 5 সরি নাই রেটিং অনুসারে আং তোর নাই মাসু তাং চাজাগলিয়া সো রেটিং ঠিক আছে আপ টু লাইক 4 जों रिमानो 4 आउट अफ 5 ताम सानाय बिकज आइटेम तो आसे खराबिया सावर मोटामोटी किसा दाम बिसिं खाता 365 गांगाय आबे गां रेटिं मोटामोटी किसा कम दरिखा 4 आउट अफ 5 आं तो सादन तासे रेटिं कम रिया गामस नंदरं I think video na enjoy khai kena sherwali special nini batch thali
so nok jodi video na hamja ka hangkai nok te kono food ni review naina musung khangga ano comment khaibano tolabo hangkai video naima bage hambai nok paithak jora hangkai nok ni friends sobo share khaidi nok porno phone na musung ka hangkai hangkai amsung no trin bage jeng te haino haimala fiona next video hangkai tabo jeng bajalai sinai hangkai te samala fiona next video hangkai trin bage amsung nok no hambai hangkai channel subscribe khai di and bell icon press khaidi hangkai amsung trin bage kam tong bai di te samala finai next video hangkai trin bage amsung no bye bye take care